السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. رئیس ولایت سوخت معاون یکمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده در شهر و دهات پنجکند سفر کاری نوبتی انجام داد. با مقصد آشنایی پیدا کردن از رفت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، افتتاح انشاءات گوناگون، عیادت سابقه‌داران ساحه مهنت و ملاقات با فعالان، سنه 9 اپریل سال روان رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در شهر و دهات پنجکند سفری کاری انجام داد. در دهه کشتودک جماعت دهات یاری شهر پنجکند با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده میدان خرد ورزشی برای بازی فوتبال مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات مذکور با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و سهم ساکنان محلی با خرج بیش از 300,000 سامانی بنیاد گردیده برای مشغول شدن به ورزش تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. ضمن صحبت رهبر ولایت از رشد ساحه ورزش، بنیاد انشاءات ورزشی در شهر و ناحیه‌ها و نقش مهم ورزش در تحکیم سالمی جامعه یادآور گردید. تاکید شد که ملت روحان و جسماً سالم در زمینه پیوسته مشغول شدن به ورزش تشکل می‌یابد. ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد عمومیت ورزش و تحکیم طرز حیات سالم به این ساحه توجه خاص ظاهر می‌نماید و چنین میدان‌های زمانوی بنیاد و مورد استفاده قرار داده می‌شوند. در انجام به جوانان و نورسان تحفه‌ها تقدیم گردید. از جوانان دعوت کرده شد که با ورزش مشغول شده در مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی فعالانه اشتراک نموده نامبردار وطن عزیزمان باشند. همچنین با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در دهه نکنات نو جماعت دهات رودکی شهر پنجکند خط آب نوشاکی مورد استفاده قرار گرفت. اطلاع داده شد که لایحه انشاءات آبرسانی در دوره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند شریکان رشد و سهم ساکنان با خرج بیش از 1,820,000 سامانی عملی گردیده است. در نتیجه 1300 نفر اهالی به آب تازه نوشاکی دسترسی پیدا نمودند. گفته شد که تطبیق کنندگان لایحه نقشه دارند در 4 دهه دیگر نیز چنین تشبس‌های مهم اجتماعی را عملی نمایند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در تنتنه‌های نوروزی ساکنان دهه اشتراک نموده افتتاح خط آب نوشاکی را برای ساکنان مهم ارزیابی کرد. رئیس ولایت سوخت دایر به جریان کارهای آبادانی و سازندگی به ساکنان معلومات داده علاوه نمود که ساکنان دهه نکنات نو نیز با جانبداری از سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشرو معظم ملت محترم امام علی رحمان در آبادی دیار خود سهمی ارزنده می‌گذارند. رئیس ولایت همزمان از ساکنان دعوت کرد که نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی و افتخار ملی حفظ ارزش‌های فرهنگی تربیت نمایند. در شهر پنجکند رئیس ولایت سوخت با روند ساختمان یک قطار انشاءات ساحه معارف شناس شد. ذکر گردید که در دوره دستور و سپارش‌های پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر پنجکند به رشد ساحه معارف افضلیت جدی داده شده جهت بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت و فراهمسازی امکانات معاصر تدبیرهای مؤثر عملی می‌گردند. همچنین در دهه باغچه جماعت دهات شینگ با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده بنای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی مورد استفاده قرار گرفت. کودکستان برای 100 نفر پیش بینی شده با تمام شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت کودکان تامین گردیده است. گفته شد که بنیاد چنین مؤسسه‌ها به خصوص در دهات دوردست یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت میباشد.
ҳамчунин дар маркази шаҳри Панҷакент маросими гузоштани санги асос барои бунёди муассисаи таҳсилоти то мактабӣ баргузор гардид. тибқи лоиҳа кӯдакистон барои то 500 нафар кӯдак пешбинӣ шуда бо тамоми шароити замонавӣ аз ҷумла ҳафзи шиноварӣ сохта мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода зидни шиносоӣ бо лоиҳа пешниҳод намуд ки он такмил дода шуда бо назардошти талаботи муосир бознигарӣ гардад. дар ҷамоати деҳоти ворӯи шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ҷараёни бунёди деҳаи нав шинос гардид. дар деҳаи гулистони шаҳри Панҷакент барои муҳоҷирони экологӣ маҳаллаи нав бунёд шуда истодааст. корҳои сохтмони манзилҳои истиқоматӣ ва фароҳамсозии инфрасохтори зарурӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми ташкилоти ҷамъиятии Фонди хайриявии Тоҷикистон амалӣ мегардад. зикр шуд ки хонаҳои истиқоматӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта шуда ҳамзамон дар доираи лоиҳа бунёди зерсохтори муҳими иҷтимоӣ аз ҷумла роҳҳо, шабакаҳои муҳандисӣ ва дигар иншооти хизматрасонӣ низ пешбинӣ гардидааст. дар шаҳри Панҷакент ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, бо афзоиши майдони киштизироат ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот сол аз сол зиёд мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода дар хоҷагии деҳқонии Ҷумъа Одина ва хоҷагии ёрирасони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакент бо ҷараёни кишти картошка шинос гардид. соли равон дар деҳоти Панҷакент дар майдони 2500 гектар картошка кишт карда мешавад. таъкид гардид ки истифодаи тухмии хушсифат ва ба иқлими минтақа мувофиқ, инчунин анҷом додани кишт дар муҳлатҳои оптималӣ барои ба даст овардани ҳосили фаровон аҳамияти калон дорад. зимни боздид роҳбари вилоят, масъулони соҳаи кишоварзӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва дигар шахсони масъулро вазифадор намуд ки дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа тадбирҳои зарурӣ андешида иҷрои нақшаи киштии зироатҳоро таъмин намоянд. дар ҷамъияти деҳотиёрӣ Раҷаб Аҳмадзода бо нақшаи обёрии заминҳо шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки соли равон дар ҳудуди шаҳр обёрии замин дар масоҳати 1220 гектар ба нақша гирифта шуда, аз ин ҳисоб 435 гектар замин нав аз худ карда шуда, ҳолати обёрии 785 гектар беҳтар мегардад. ҳамзамон вобаста ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, омодасозии иншооти обрасон ва беҳтар намудани вазъи таъминоти об, инчунин бунёди боғу токзорҳои нав ва барқарорсозии боғу токзорҳои кӯҳна маълумоти муфассал пешниҳод гардид. дар ҳамин мавзеъ бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ба бунёди боғи нав оғоз бахшида шуд. дар марҳилаи аввал дар майдони 5 гектар ва дар маҷмӯъ дар 15 гектар токзор бунёд мегардад. таъкид шуд ки бунёди токзор бо истифода аз тавсияҳои мутахассисон ва таҷрибаи пешрафта амалӣ карда мешавад. солҳои охир дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истифодаи таҷрибаҳои пешрафта дар соҳаи кишоварзӣ густариш ёфта, самаранокии истеҳсолотро баланд мебардорад ва ба кишоварзон манфиати бештар меорад. раиси вилоят тавсия дод ки ҳамкорӣ бо олимони соҳа тақвият дода шуда корҳои кишоварзӣ аз ҷумла бунёди боғу токзорҳои нав боз ҳам вусъат ёбад. дар шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ҳамзамон ба дидорбинии собиқадорони меҳнат рафт. зимни суҳбат таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои шоистаи онҳоеро ки дар рушди соҳаҳои гуногун саҳм гузоштанд ҳамеша қадр менамояд. қайд карда шуд ки зиндагӣ ва фаъолияти собиқадорон барои насли ҷавон намунаи ибрат мебошад. дар навбати худ собиқадорони меҳнат низ миннатдории самимиашонро аз таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумат таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд. ба собиқадорони меҳнат аз номи сарвари давлат тӯҳфаҳои молиявӣ тақдим карда шуд.
در جریان بازدید از شهر و دهات پنجکند رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با فعالیت کارخانه‌های صنعتی و نقشه‌های بنیادی انشاءاتی نوی استحصالی شناس شد. رئیس ولایت سوخت نخست با نقشه‌های سازنده کارخانه مشترک جمعیت دارای مسئولیت محدود بروتک شناس گردید. اطلاع داده شد که در برابر تکمیل فعالیت استحصالی در حدود کارخانه بنیاد کارگاه نو برای کارکرد پوره اشیاء خام پیش بینی شده است. برای تطبیق این لایحه سرمایه گذاری در حجم 400 میلیون سامانی به نقشه گرفته شده، صدها نفر با جای کاری دائمی و معاشی خوب تامین می‌گردند. اقتدار کارخانه تا 300 تن کارکرد معدن در یک شبانه روز را تشکیل می‌دهد. همچنین رهبری ولایت با لایحه جمعیت دارای مسئولیت محدود کنز دیار شناس گردید. در جمعیت دهات ماغیان شهر پنجکند در زمینه ذخیره‌های کشف شده معدن بنیاد کارخانه استحصال سرمه به راه مانده می شود. حجم سرمایه گذاری 500 میلیون سامانی بوده. بعد مورد استفاده قرار گرفتن آن 500 جای نوی کاری تأسیس می یابد. اقتدار کارخانه 2000 تن کارکرد معدن در یک شبانه روز را تشکیل خواهد داد. عین زمان شرکت مذکور به بنیاد انفراساختار ضروری مشغول بوده ساختمان 2 شهرک استقامتی برای کارمندان مهندسی و تکنیکی و کارگران که دارای 300 جای می باشد ادامه دارد. در آنها تمام شرایط ضروری زیست فراهم آورده می شود. در شهر پنجکند با اشتراک رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده به بنیاد کارگاه نوی صنعتی آغاز بخشیده شد. انشاءات با سهم جمعیت دارای مسئولیت محدود آب هفتگل و اقدام صاحبکار جوان افضل شادزاده ساخته می شود. در دایره لایحه کارخانه استحصال آبهای تشنه‌شکن و کارگاه کارکرد محصولات کشاورزی تأسیس یافته، استحصال آب بی‌گاز، آب گازدار و شربت‌ها با تکنولوژی‌های معاصر به راه مانده می شود. با مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه، 60 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین می گردند. تجهیزات استحصالی از کشورهای پیشرفته وارد و نصب گردیده طبق نقشه کارهای ساختمانی سالی روان به انجام می رسد. رئیس ولایت سوخت رشد ساحه صنعت، بنیاد کارخانه‌های نو و استفاده ثمرناک اقتدارها را عامل مهم پیشرفت اقتصاد ارزیابی نموده، تشبس‌های ساکنان محلی را نمونه تطبیق سیاست سازنده حکومت مملکت معنی داد کرد. در شهر پنجکند به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابند. در این زمینه بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی ادامه داشته کارهای ساختمانی در آن طبق نقشه جریان دارند. طور ضمنی معرفی لایحه برای رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده اطلاع داده شد در حدود باغ پیکره حکیم فردوسی گذاشته شده، همزمان گلگشت‌ها و مکان‌های معاصر استراحتی بنیاد می‌گردند. این اقدام در دایره سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی شده ایستاده است. در ادامه سفر کاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با جریان کارهای ساختمانی در مرکز آشپلو و مجمع سیاحی شناس گردید. با مقصد رشد ساحه سیاحی و استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده در این موضع خوشباد و هوا برای قبول مهمانان و سیاحان شرایط مناسب فراهم آورده می شود. با در نظر داشت تاریخی بودن شهر پنجکند، بنیاد چنین انشاءات خدمترسانی می تواند بر رشد منبعده ساحه سیاحی تأثیر نظررس رساند. همزمان در شهر پنجکند با مقصد دستگیری صاحبکاری و فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت بازار نو بنیاد گردید. پیش بینی می شود که صاحبکارانی که به فروش متاع مشغولند فعالیت خود را در این بازار به راه مانند. ضمن بازدید صاحبکاران و فروشندگان برای توجه و دستگیری های پیوسته به حکومت مملکت اظهار منتداری نمودند. بازار نو با رعایت طلبات معاصر از جمله تأمین بخطری از سوختار و معیارهای بهداشت سانیتری ساخته شده برای خریداران و فروشندگان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده مسئولین را وظیفه‌دار نمود که جهت دستگیری صاحبکاران و رشد فعالیت آنها تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمایند.
гузориши Сабрина Акрам ва Зархуни Неъматулло Талабшотошев ва Шаҳбоз Қурбонов. дар заминаи супориши раиси вилояти суғд Раҷаб Аҳмадзода ва бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба муносибати 90-солагии ходими ҷамъиятӣ ва давлатӣ Бобо Раҷаб Бобоев конфронси маърифатӣ баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома мутаваҷҷеҳ бошед. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чеҳраҳои шинохтаи соҳаҳои гуногун мавриди қадршиносӣ ва гиромидошт қарор мегиранд. бо ин мақсад дар заминаи ҳидояту дастгирии раиси вилояти суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо мақсади гиромидошти 90-умин солгарди мавлуди ходими намоёни давлатию сиёсӣ равоншод Бобо Раҷаб Бобоев ҳамоиши маърифатӣ таҳти унвони ҳомиёни сохти конститутсионӣ баргузор шуд. мавди зикр аст ки Бобо Раҷаб Бобоев 10 марти соли 1936 дар шаҳри бостонии Панҷакент чашм ба олами ҳастӣ кушода пас аз хатми донишкадаи кишоварзии Тоҷикистон фаъолияти хешро дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Панҷакент ҳамчун зироатшинос оғоз бахшед. давоми солҳои 1967 то соли 1996 шодравон дар вазифаҳои пурмасъулияти муовин ва раиси кумиҷроияи шаҳри Панҷакент мушовири шӯъбаи кишоварзӣ кумитаи марказии ҳизби коммунисти Тоҷикистон котиби якуми кумитаи ҳизби коммунисти ноҳияи Мастшо котиби кумитаи ҳизби коммунисти вилояти суғд муовини раиси вилояти суғд ва муовини раиси шаҳри Панҷакент фаъолияти пурсамарро анҷом дода бо яке аз бонуҳои шинохта сокини ноҳияи Варзоб Ҳалима Саъдуллоева соли 1959 оила барпо карда соҳиби 4 фарзанд ва беш аз 25 нафар набирагону абирагон гардиданд. равоншод 3 июли соли 2023 аз олам даргузашт. таври таъкид намудем ба ифтихори 90-умин солгарди Бобо Раҷаб Бобоев дар шаҳри Панҷакент чорабиниҳои хотирмони ёдбуд баргузор гардид. аз ҷумла дар рӯзи баргузории ҳамоиш ба ин муносибат иштирокчиёни он нахуст мазори шодравон Бобо Раҷаб Бобоевро дар оромгоҳи сари камари шаҳри Панҷакент зиёрат намуда бо гузоштани гулдастаҳои пурнакати баҳорӣ болои марқадаш ва дуову фотиҳа рӯҳашро шод карданд. сипас дар толори комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҳамоиши маърифатии хотиравӣ доир гардид ки онро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳусни оғоз бахшида пиромуни зиндагинома фаъолияти ҷамъиятию давлатӣ нақши шодравон Бобо Раҷаб Бобоев ҳамчун вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар иҷлосаи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳифзи сохти конститутсионии кишвари този истиқлоли тоҷикон ба маснади раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гуфт ва ҳамзамон таъкид кард ки мо ба заҳмати чеҳраҳои шинохта эҳтироми аҳли хонаводаҳои онҳо аз дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳидоятҳои раиси вилояти суғд муҳтарам Раҷаб Аҳмадзода бармеояд ҳамеша арч мегузорем. пиромуни фаъолияти пурсамари шодравон Бобо Раҷаб Бобоев дар вазифаҳои баланди ҷамъиятию давлатӣ фазилатҳои наҷибонаи инсонӣ
آداب معاشرت، تربیت متخصصان، رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصادی ملی، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت تاجبای سلطانی، رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ولایت سوخت محمد جانوف، سابقه‌دار خدمت دولتی از شهر استرافشان قربان تورایف، سابقه‌دار خدمت دولتی سابق وکیل شورای عالی تاجیکستان، اشتراکچی اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان از شهر اسفره گلافسا سوریدینова، سابقه‌دار خدمت دولتی از ناحیه مسجد عبدالرسول حکمتوف، سابق وکیل شورای عالی تاجیکستان، اشتراکچی اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان شیرینشاه شفاعتوف، رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی اندیشه و خاطره های خویش را با ذکر خیر بیان نمودند. همسر شادروان، مادر مهربان، سابقه‌دار معارف حلیمه سعدالله‌یeva، فرزند این خانواده شناخته شوکت بابویف، راجع به پهلوهای عبرتبخش زندگی نامه همسر و پدر نامور خویش با افتخار و سوگواری حرف زده برای در سطح بلند دایر نمودن گرامی داشته 90مین سالگرد مولود خادم شناخته دولتی و جمعیتی بابا رجب بابویف سپاس بی‌پایان ارزیابی کردند. برگزاری این محفل گرامی داشت باری دیگر گواه بران بود که نام نکو، زحمت و تلاش ها، نقش سازنده انسان هایی که واقعا برای خلق و دیار خویش چون بابا رجب بابویف خدمت صادقانه کردند از یادها فراموش نمی شوند. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. ملاقات گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و پروکراتوری شهر و دیگر ساختارها با آموزگاران و خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 71 برگزار گردید. ملاقات و صحبت‌های گروه تبلیغاتی مقامات پروکراتوری شهر پنجکند و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوقی، پیشگیری پنجشنبه نشامندی میان جوانان و خوانندگان صنف‌های بالایی در مؤسسه‌های تعلیمی با مرام ادامه دارد. در مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند برگزار گردید. این ملاقات را مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکند شیرینشاه نورالله‌زاده حسن آغاز بخشید و به حاضرین پیرامون مقصد و مرام این ملاقات و صحبت‌ها و پیشگیری نوسان و جوانان از نشامندی و نشه‌جلابی اندیشه‌هایش را بیان کرد. در ملاقات پروکرور شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 1 رحمتزاده اسکندر باری دیگر با توجه آموزگاران، خوانندگان صنف‌های بالایی و والدان آنها اطلاع داد که امروز مسئله پیشگیری پنجشنبه نشامندی میان جوانان و از جمله خوانندگان صنف‌های بالایی باعث تشویش و اضطراب شده است و ما باید با هر راه و واسطه برای پیشگیری از این ظهورات نامطلوب تمام تدبیرها را عملی سازیم. در این ملاقات راهبر مرکز بیماری‌های روحی و نارکولوژی باباجان آدینایف، سردار شعبه آزمایشگاه مرکز تشخیص منطقوی آگنتی تاجیکستان در شهر پنجکند دیلارام توشیوا و دیگران به سخن برآمده باید اهل جامعه تمام جهد و تلاش‌های خویش را با مسئولیت بلند جهت پیشگیری پنجشنبه مواد مخدر مخصوصاً ایمن نگاه داشتن نورسان و جوانان همه طرفه مساعدت نمایند. در ملاقات ذکر کردید که پیشگیری این پدیده
танҳо бо ҳамкории зичи муассисаҳои таълимӣ, оила ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сурат мегирад. аз ин рӯ аз хонандагон даъват ба амал оварда шуд ки тарзи ҳаёти солимро интихоб намуда ба варзиш машғул шаванд, аз таъсири шахсони бегонаву гурӯҳҳои номатлуб дурӣ ҷӯянд ва барои рӯй овардан ба китоб ва илму дониш аз имкониятҳои муосир ҳаматарафа истифода намоянд. ҳамзамон аз омӯзгорон даъват ба амал оварда шуд ки бештар оқибатҳои хатарноки истеъмоли маводи нашоаварро ба хонандагон бо мисолҳои рӯшан фаҳмонанд. иштирокчиёни ин вохӯрӣ бори дигар қонунгузориҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашоавар шарҳу изоҳ доданд ва таъкид карданд ки дар сурати ошкор шудани нафарон аз ҷумла наврасону ҷавононе ки ба нашамандию нашаҷаллобӣ машғуланд, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. дар анҷоми мулоқот ба саволу дархостҳои пешниҳодшуда аъзои гурӯҳи таблиғотӣ ҷавобҳои мушаххас доданд. идомаи барнома бо мақсади дастгирии ҷавонон ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо дар ҷамоати деҳотӣ Саразм маркази иттилоотии ҷавонон ба фаъолият оғоз намуд. дар шаҳри босонияи Панҷакент барои сокинон хоса ҷавонон боз як маркази нави замонавӣ ифтитоҳ гардид. он дар деҳаи чимқалаи ҷамоати деҳоти Саразм ҷойгир буда барои баланд бардоштани саводнокии ҷавонон пешбинӣ шудааст. маркази иттилоотии ҷавонон бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти байналмилалии миссияи Шарқ ва дигар сохтору ташкилотҳо ифтитоҳ ёфт. дар маросими кушодашавии маркази омӯзишии мазкур намояндагони ин ташкилотҳои бонуфуз ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иштирок карда бобати мақсаду мароми ин ҷо ибрози андеша карданд. ҳамзамон меҳмонон аз синфхонаҳои махсуси омӯзишӣ дидан карда барои фароҳам овардани шароити хуб баҳои баланд доданд, зеро он бо як мақсаду мароми асосӣ баланд бардоштани саводнокии рақамӣ, фароҳам овардани имкониятҳои омӯзиш ва дастгирии насли нав ташкил карда шудааст. бояд гуфт ки маркази иттилоотии ҷавонон махсус барои кӯдакону наврасон ва ҷавонони имконияташон маҳдудият дошта пешбинӣ шуда барои бо компютер ва барномаҳои гуногуни он кор кардан, аз хабарҳои олам тариқи интернет бохабар шудан, кӯдаконро ба таври дуруст омӯзиш додан ва монанди инҳо кушода шуд. аз ифтитоҳи чунин маркази омӯзишӣ волидайн ва худи ҷавонон низ хурсанд буда ба ташкилкунандагон изҳори сипос намуданд. иброз доштанд ки чунин марказҳо ба онҳо имкон медиҳад то аз хабару ҳодисаҳои кишвар ва ҷаҳон, пешрафтаи техникаву технология ва рақамикунонӣ бохабар шуда дар оянда дар ободиву шукуфоии кишвар саҳмгузор шаванд. чун сарвари давлат ҳамеша таъкид мекунанд, давлату ҳукумат барои ҳифзи манфиатҳои насли нав, таълиму тарбия ва ба камол расиданашон ҳамеша дар талош асту онҳо зери ғамхориву таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат қарор доранд. роҳбарияти ташкилоти ҷамъияти Нури Умед ба меҳмонон ва саҳмгузорон барои ташкил ва ифтитоҳи чунин маркази муосир изҳори сипос кард. умед карда шуд ки бунёди чунин марказҳо зиёд гардида барои рушди нафарони дорои имконияташон маҳдуд кӯмак хоҳад кард. бояд гуфт ки ташкилоти ҷамъияти Нури Умед барои дастгирии занони танҳо ва нафарони дорои маъюбият дошта буда кормандони он талош доранд то хизматрасониро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда дастгиру мададгори дармондагон бошанд. дар интиҳо барномаи фарҳангии омода намудаи хонандагон хотири иштирокчиёнро болида намуд. барномаро идома медиҳем. наврӯзи аҷам бо тамоми суннатҳои аҷдодӣ дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳотии Лоиқ Шералӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоза таҷлил карда шуд.
дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳотӣ ба номи лоиқ шералӣ ҷашни наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо риояи пурраи суннатҳои ниёгон таҷлил гардид. Ин ҷашни бостонӣ ки рамзи эҳёи табиат, дӯстиву ҳамдилӣ ва оғози зиндагии нав мебошад, сокинони деҳаро ба ҳам овард. Чорабинии идона бо иштироки фаъолонаи сокинон, ҷавонон ва калонсолон баргузор шуда, фазои идонаро суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозиҳои миллӣ зиннат бахшиданд. ҳунармандони маҳаллӣ бо иҷрои барномаҳои фарҳангӣ ҳозиринро шод гардонда, анъанаҳои қадимии тоҷиконро ба намоиш гузоштанд. Дар доираи ҷашн инчунин намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва либосҳои анъанавӣ ташкил гардида, меҳмонон бо фарҳанги ғании миллӣ ва наздик ошно шуданд. Сокинон бо рӯҳии баланд ва ҳисси ифтихор аз гузаштагони худ ин ҷашни бузургро истиқбол намуданд. Ҷашни Наврӯз дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳотӣ ба номи лоиқ шералӣ бори дигар собит сохт, ки анъанаҳои миллӣ дар миёни мардум зиндаву пояндаанд ва насли нав онҳоро бо эҳтиром идома медиҳад. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Исмоилҷон Холов. тамошобинони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.